The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema. O sa mag-imuhang gihula, tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Ay! Ano nga? Allah, lain mag... Teka lang! Murag naman ko sa kuwan. Ay, na siya kinabobo. Nagawa ni matusok ni siya. Kuyaw! Hoy, kuyawan! Murag wala makuan ang kuan, Ben. Ang kamera. Hoy, happy Tuesday! Oh, correct. Happy lang. Sayong mata, alas 5. Para di ba? Kuyawan! Hoy, may buntag. Gimingaw mo na ako, no? Oh, gimingaw po ko ninyo. Siyempre. Oy, oy. Si Kuan, ikaw na si Kuan dong, si Jester Pakulba na siya, oh. Ikaw di ay. Oh, pahayang din na siya, correct, oh. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Oh, wow! Good morning, buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Happy Tuesday. Wow, nagapamahaw na. Wow, Ginoo ko. Nagtago-tago ang late ayo. Wala, sige na. Late pa alas 9 na nito nga. Late na. Bantay-bantay lang dyan mo. Kana late mo. Hingara mo. Sorry nga. Siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Siyempre, good morning, may muntag to all the teaching and teaching personnel of GSM Stream. Siyempre, good morning, may muntag. Siyempre, sa among college president, Dr. Roy. Good morning. Siyempre, good morning, may muntag. Atong Vice President for Foreign Affairs and Services, wow. Mr. Roger Getray, good morning. Atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Rizal Loria. Good morning. Siyempre to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Happy morning ka natong tanan. So akong live na ko sa akong FB page. FB page na ba? FB account ay ang Lando Bisaya. Ganito lang. Siyempre, replay na among live sa page sa Marino ang 106.7 Marino News FM. Wow, pagkalindo to kayo. Siyempre, good morning sa among YouTube channel. Just type lang Marino News FM. O siyempre, ang among text line pa mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi, ang mga utangan ninyo para ma-shoutout ninyo para makabayad na ang 0975073036. Wow. O siyempre, makinis ang ating Kotis artista. What? Skin to the max. Wow. Ay, lamig ko kayo. Diba? Nawala dyan akong wrinkles. Akong wrinkles dito, 5 layers. So, karon kuha na lang. Uy, sana 4 layers na ron. Oy, lamig. Basta lamig dyan ituan-tuan. Lamig ituan-tuan. Kumutuan-tuan. Dalatuan. Kung tayo lamig dyan kayo. Kung tatagal pa ba natin kinabuhi? Ala, ayaw lang Jod, Pakulba, pahayang nga lang Jod, hayang lang Jod mo. Ayaw Jod, kaya naka-power max man, di ba? Power! Siyempre, lami Jod, lami Jod, kaya pamahaw man kang sudan ako, wow, ang lechon paksiw. Wow! Di kan sa Prince Lechon, tilawi lang, di ba? Siyempre, good morning, may buntag, Mr. Regas ito'y, good morning. Good morning ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning yung assistant si Robani Cago. Absat yun lang sa atong mga estudyante incoming first year, no? Sa atong college admission test. So every Saturday, alas 8, bring na lang yung mga guana, pencil, ballpen, tomato, PSA, inyong Xerox copy.
sa inyong card. Happy morning lang. O, lahat isubmit, puro Xerox ha. Ayaw ng original. O, sama na ni Kuan. O, yang na, original. Hindi na pwede pass. Sana sa kinukuha. Hello, good morning. Dr. Crisalin Chong, hello. Crisalin Chong, hello, good morning. That's College of Maritime Education. Good morning, my friend. Idol tika, my friend. Mabuang ko bayot. Ano sa Jill Garcia, wawo. Oahay, migo, oahay. O, kanta daw ang modelong charing. Uy, ginawa ko buang ko bayot. Ano sa, O, siyempre ni Lester Paculba, may buntag, sir. Hello, my love. Si Edmar Galea. Uli na, happy morning. O, sa tinga na niya, nakalimot ako. Si Alex. Si John Ray Aguisando di ay. O, di ba? Wow. John Ray Aguisando. Pangit mo nang nga na. Oh, siyempre, happy morning. Si Connie Dublado diyan sa Sugod, Southern Lady. Ako Igsog, good morning, sir. Oh, ala, God bless. Oh, siyempre, si Christian Navarrosa. Hello, good morning sa Davao City. Oh, si Kate Smith sa Lapu-Lapu City. Good morning, Dasarlan. Watching from Lapu-Lapu City. Oh, siyempre, wow. Hello, good morning, Dr. Venus Dalman. Good morning, sir. Si Maria Lourdes Landisa, shoutout daw ingon si Dr. Venus Dalman diya sa Jose Rizal Memorial State University. Wow! Happy morning, Ma'am Marulin. Good morning, happy morning. Siyempre, good morning, may buntag, Miss Maripe Villafranco. Good morning, atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning, Assistant si Wilson Binets. Good morning. Wow, Isabel yan. Villafranca na City Result. Good morning. Ma'am Phyllis Agosto, good morning. Good morning. Sir Elquel Nueva, Ma'am Norma, good morning. Happy morning ka na ito nila sa Finance Office. Wow, good morning ka na itong tanan. Wow, Pamplona, si Ate Beth, wow, sa cashier, si Mama Santos, good morning ka na ito. Ma'am Ellen Paragas, good morning. Dr. Eneta Capasio, good morning. Ang atong Head sa Sports and Sociocultural Office. Wow, good morning ka na itong tanan. Ingat lang. And syempre, to all living things and non-living things, happy Tuesday. Ingat-ingat na doon always. Wow, pagkanindot. Syempre, good morning, may buntag na sa Prince Lechon Fast Food. Oh, wow. Kay namina dyan na sila. Ay, Ma'am Dines White, sunod dyan ko sa Lem. Good morning. Patatilawi lang. Si Ate Faith, si Eileen. Happy morning ka na itong tanan. Wow, si Henry, si Marvin, si Mas Chapper Ronel. Maayong buntag. Wow. Siyempre, good morning ito mga sug sa Isabela City, Lapitan City. Good morning. Labi na diya sa sabot sa XYG. Good morning, Auntie Annabelle Pipangko, Uncle Pipangko. Good morning, I miss you. O siyempre, di ba? Mami Elisa Lapinya. O siyempre, si Sir Mario JM and Ma'am Jean Ann Rakan. Happy morning ka natong tanan. Ingat-ingat lang. Wow, pag kaninotog ka, ayo. Siyempre, may buntag. Good morning, Skybox Coffee, Mami Arjin Fajardo. Happy morning, that's Upper Julian. O siyempre, good morning, may buntag, Auntie Chanda Ebol Fajardo. Happy morning, that's Sabras Bachoy, BJJMP. Happy morning, Mothers Dahay Jorday. Good morning ato mga sokay sa si Ay Budjungan. Happy morning. Wow ka naman. Gimingaw na dyan ko. Mukanta sa ko. Oy, napayo ba no? Char lang na. Char daw. So, we stand for kuan daw. Mag-stand daw sila ni kuan. Tapos, waganin ni mo barugi yung pagkaamahan sa mong anak. Ginaoin ka. Oy, di ay nanawagan. Doon po sa nagtanggal ng tarpaulin daw sa kandidato. Pakibalik po. Di na kaaway, oy. Ang kanang picture, kanang nakaborol na. Nakaborol yun. Di na picture sa ko. Ay, ginoo ko. Di ay nagpa-shoutout diri. Sir Lando, ingnang akong utangan. Dili sa ko makabayad sa akong utang karon. Kay daghan pa kayong nangitabo karon sa Pilipinas. Na-stress daw siya. Di okay kayo. Kuyawan, happy lang. Di ba?
Napo diri. Sir Lando. Kung kanos ako nag-decide, Ginoo ko, o di ba? Kung saan siya nag-decide magputi, kung kanos daw siya nag-decide nga magpaputi, maopoy pagtaas sa heat index, wag Ginoo ko mabuang ko bayot. Ingo po diri, Sir Lando, kung makatanggal lang ng bilbil ang init, ngayon, malamang slim na ako. Ulit. Hello, good morning. Anili Gakang, Ryan Gajos Gakang. Happy morning ka na ito. Tanay nga tiyan. Wow, always at Jodong. O, syempre, good morning. O, diya sa GN. Dito lang by Kaso, good morning. Sir Paul and Ma'am. Sir Kaso, good morning. Happy morning. Gimingaw dyan lang ko. Malis sa baas ko, ano? O, diba? Kaya malibog ko check ko sa mga doon dyan, Malin. Papasay Babichino. Happy morning ka na itong tananing hati-hat lang, o. Ako, Longer, Antinolpa, Jake, Dinsyo. Happy morning ka na itong ZNZ Tiloy by Castro. Wow. O, dahil lang sa mic. Corner Tumaga and Putik. Wow. Makanta ko. Kaya gimingana ko ninyo. O, diba? Dara. Sala to. O, na. Kanta na ko. Yes. Hello, ingo sila magkulba pa. Shout out kay Johnny Cop. Pangag, sir. Punitin ang sedula! Antay ka, tol. Nangapangag na nilo. Antay ka, tol. Hapit naman sa diaing eleksyon, ano itong pilion? Ang angay nga palingkuron, kanang dili but-buton. Pilian ninyo ang kandidato, mulingkod sa ang atong butukan katong may baruganan sa gobyerno mapuslan. Ang katawan dili na pailad sa mga saad-saad. Natagam na kuno sila ining mga buaya. Para dili na kita magmakay sa sunod pinili ay ani ang mga pangalan at huwag yung pilian insa inyong butuhan. Alice, Vicky, Diana, Ibabili, Cristina, Elita, P, ug Gina, Nina, Vilma, ug Nora, Leticia, ug Pieda, Janice, Annie, ug Wilma, Jennifer, Terry, ug Ima, Dolores, ug si Inday, si Allen, ug si Linda, Manilin, Sione, Rosita, Susana, ug Anita, si Olive, ug Marisa. Ani apa ang ubang pangalan nga ato ang kapilian. Kinsa man inyong iboto, i-comment dayon ninyo. Kung ako inyo nga pangutanon, kinsa akong pilion. Sa tanang kandidato, wala gyud ko'y iboto kay wa pa ko na rehistro. Tilma, Joseph, Aurora, Cecilia, og Lucrecia, Maritil, og Lolita, Lester, Pagpulbara, Sina Dison, og si Jonico Pangahag, Lourdes, Miriam, og Lorna, Maricel, og Imelda, si May, og si Marita, Jan Ray Abisado, og si Filomena, Elizabeth, og Lorna. Wow! Hey, kung ako yung buton! But-but! Kung ako inyong pangutanon, isa akong pilion. Sa tanang kandidato, wala ko'y iboto kay wa pa ko marehistro. Sandra, Hilda, Pasita, Corazon, og Lilibet, si Bibi, og si Neria, Monica, Sheila, og Virgin, Eugenia, og Rizalina, Marina, og si Lia, Angelita, og si Marlene, Roberta, og Elena, Sosin, og si Yolanda, Relita, Rebecca, Carlota, og Lucrecia, si Melda, og si Milba, Soledad, Delia, og Noemi, Raymond, Nelia, og Daisy, Shara, og si Carmina, John Reyes, si Nagisando, si Nana, si Panga, og si
kakulba. Nga butante, maokinitiman kung matagal mong sobre. Lantawanin niyo ang cover kung wala na stapler, ikuwaan sa leader. Lindy, Lesen o Carmen, Raquel o si Amalia, Rowena o Matilde, Flora, Salome o Kesa, Laura o si Elby, Paula si Margarita, Stephanie, ya Amanda, si Julia o si Nailen, si Monit o si Marley, Jonah, Pan, si Victoria, Veronica o Myrna, si Andres o si Wendy, Alice, Vicky, Diana, Iba, Billy o Tisna, Elita, P o Gina, Nina, Vilma o Tia, Leticia, Pinoy, Aida, Janice, Annie o Wilma, Jennifer, Terry o Ima, Dolores o si Inday, si Arlene o si Linda, Manilin, Johnny, Rosita, Susana o si Anita, si Olive o Marisa, o kamong mga butante, maokinitiman kung natagan mong sobre. Lantawan ninyo ang cover kung wala na stapler, gikuwaan sa leader. Ay! Mabuang ko ba yun na sa wow? Hello, good morning, Mami Telisitoy. Good morning. Oh, belated happy birthday. Mami Telisitoy o Ma'am Dines White. Belated, wala mong birthday. Live what you want and want what you live. Puerte, oh. Katuisa. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Hello, good morning. Oh, pa-shoutout out. Ingon si Sheena Dizon. Oy, pa-shoutout idol. From Serios, Minya, Zamboanga del Norte. Hello, Sheena Dizon. Happy morning. Og si Pedja Mukal watching from front office, back office. Wow. Punitin ang sedula. Correct. Napoy uban, no? Napoy uban, kusog maingon nga. Kusog kayo maingon og people power. Di kami ka mong atin og meeting sa Purok. Gana po. Hey. People power, ba mo nag-ilok, kilikili power. Agay! Joke lang. Correct. Hello, good morning, Miss President Bian. Dakon Village of Saricol. Happy morning, Ativit Pilot Family sa Ayala. Good morning. Og sa mga driver, Juri Balome, Sebastian. Happy morning ka na itong kananingat nga lang. Wow, si Algar, si Jola, happy morning. Mami, Dana, Padre Apa, happy morning. Hotel Jabal Cross, Makoy, Madama Chong, Linlin, Rosal, si Lizelle. Happy morning ka na itong kanan. O, diba? Wapag kanil so gayo. Hello ka ba itong mga suki na sa Magay? Sa itong Magay, I miss you. George, sa market. Wow, sa ito number 13, mga Eric's family. Wow, diya, Sam Jaiter, good morning ka na itong tanan. Wow, siyempre, sa Infinity Salon and Barber Shop. Happy morning, Angel Milano, happy morning, John. Teddy Chimar, Uncle Modi, si Uncle Richie, happy morning. Happy morning ka na itong tanan. O, diba, og si Dream Boy, pagkanindot yung kayo. Og siyempre, good morning, my butak. Good morning, my buntag at tumaso sa Isabela City and Lamitan City. Labi na sa may Balono, happy morning. Ingat-ingat lang. O, correct. O, siyempre, good morning. Labi na sa may Balono sa Pispi Gulayan. Kuya Royal Malon, Ron Cruz, at natin Faisal. Eldo Mektarusa. Happy morning, mga Tarusa family. Jenny Begang. Happy morning. Labi na sa Lamitan City. Wow, di ba Sir Richard sa radio, radio sa Basilan, di ba? Oh. Wow, good morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang pag kanilo to gayo, pagkagwapo na ko din. Kuya Juan, og siyempre, good morning my buntag atong mga taxi drivers kung Gabalaban, mga Santa Barbara, Sisid na, Preriondo, Santa Catalina, Divisoria. Happy morning ka na ito ng wow, sa Aris Manyosa sa Ilom sa Paz. Good morning yung mga boys, di ba? Happy morning. O sabi nila sa happy convenience store.
pag kaninutsog kaayo. O nadiri oy. O kisa to'y gusto natay mga paraan. O kisa to'y gusto gikapoy ni sa kinabuhi natay pamaraan ha gasa. O gusto ka mupanaw dayon. Hay dira na ako tagaan idea. Tagaan idea kung gusto ka mupanaw. O gusto ka mupanaw. O magsige na kang inom, pag inom alak, o bino daw, adlaw. Adlaw daw, kada adlaw. Kay after 5 years, agad kang papanaw. Correct. O diba, gustong panaw, manigarilyo ko daw adlaw. Manigarilyo adlaw. O diba? Kay after 5 years kapon, siyempre, maaga kang papanaw. Correct. O diba? Ayaw ko! Kung gusto na kang mamatay, o diba? Mamatay ka, magmahal daw ka sa mga taong di ka kayang mahalin, di ba? Mamatay ka araw-araw. Asang sundang katong bayron, be. Basin magamit ang akong sundang. Kutsawan, happy-happy lang, di ba? Siyempre, pa. Mga tata. Para ninyo, para malingaw ta. Lingaw ta, ay mo kagol karon. Ang Ginoo, la. Ang may gumabokol way manghagis, ang manghagis pudnot kulabol. Dili tanang naghago na dato. Dili tanang na dato naghago. Dunay uban kalit ng kwartakan. Kay nangurakot sa gitrabahuan. Dili tanang nangutang mo bayad. Dili tanang mo bayad ng utang. Nay uban na impas ang utang. Kay ang naningil gitiunan og shotgun. Impas. Tanang chismosa mangdaot. Dili tanang mangdaot chismosa. Dunay ubang chismosa nakatabang. Tungod sa chismis may nadakpan. Dili tanang politiko korap. Na ay korap tungod sa mga tao. Kay kon way kwarta dili iboto. Dili tanan mga istorya gituuhan. Kay na ay uban gikuhaan unya gidugangan. Kining kantaha na ay tinuod pero dili tanan. Ang maigo ayaw kasoko para dili mahibawan. Diba? Tinuod no, tinuod kaya, di ba na kinabuhi no? Ala lang kaya. Lingaw lang ko ta, kinamag mo seryoso kay mo, di ba kinabuhi ba? Muni ka seryoso mo na Ginoo ko. Magkapagtay biyan na patay diyan na. Hoy, Ginoo ko. Ay magkalimot ha. Kay medyo nagmahal na jod ang asin karong adlaw. What? Karong panahon na nagmahal ang asin. Kay mga tao ron magsinadalag asin. Sigurado ba kayo? Manang 19 sa Lando. Murag dili ko kalupad karon sa Lando kay nasabuyag kog asin kagabi.
Ayo. Dalawa na. Baka gilumay mo sa inyo girlfriend ha. Baka sa buwagin nag-asin. Unsa ba ito'y nasa asin Para dili kayo sakit, kayo kanto lang iodized salt ba? Iodized lang, ayaw tong rock salt kay. Hait kayo to, hait ingara mo. Ano pag-game? Ano pag-game? Mao na. Mana kong balikon ayaw lagi mo sigyaw-yaw nga init kaayo. Magyaw-yaw nga init kayo, magdalag payong. Magdala og tubig ka lang sa Aqua Plus, magano siya. Og take mo Power Max, di ba? Paya ka lamidjog kaayo, di ba? O magdag payong. Magsigyaw-yaw nga init kayo, mao na. Okay. Sa panahon sa una sa tree planting, wag ka mo kuyog, mao na mirisi. Magtanom, di ba kinabuhi So ano ba tayo nakalimtan O ito masugod na sa Divisoria. Happy morning jud kaayo. Di ba? Kita ta na mag-ampo-ampo la jud. Ampo-ampo Ampo-ampo ta sa ubang mga tao padagan tag blessings. Wala na kinabuhi So kaya magkalimot ha kung mga tagali mo ay magkalimot sa akong GCash. 0935907186. Correct. Kapi-happy lang jud ko. Wow, ginoko ba, di ba? Napo diri, Napo diri, bahala na daw, dili, Bahala akong buhok, Sir Lando, bahala nagdili, rebanded akong buhok, karong tuiga, Sir Lando. Ang importante, walang matigas na tartar, ang ngipin ko. Mabuhaan ko ba yun? Ay, mabuhaan ko. Hello, good morning mga tulog ng Banig family. Happy morning. Wow, diha. Auntie Marcel ng Banig, good morning. Emma Flor, Cedric, Kyler, KK, Ko Darwin, Auntie Balma, Chumanda, ko ng Bistang Sabres na. Hi. Auntie Bit Parial, good morning. Mami Umar, your family, Ma'am Dana Alian, happy morning. Atong mga gwardya, hindi ba ipasimutan der? Galis, Persian, atong mga gunas sa Golden Sun, happy morning. Hello, good morning, Dasa, Plaza Pilar. Happy morning ka na itong tanay yata ka naminaw sila da itong mga tiktindag kandila. Diba, Barato na size 4-5. Nung bandi mo ito malabag. Happy morning. Sabi, good morning, mga Captain Marnet Apit, good morning. Si Cabel, Captain Lorente, good morning. Happy morning. Wow, Sir Salon. Happy morning ka na itong tanan. Wow. Siyempre, good morning. Ivan John Martin, good morning. Happy morning, Dr. Arman Lee. Ang among ko di ba? Siyempre, Dr. Arman Blabos. Dahil sa CMT. Sa Sela, Dr. Arman Lee. Good morning. Dr. Bertito sa CMMS. Wow, good morning ka na to. Siyempre, sa itong mga pinalagang janitor. Happy morning. Di ba? Sa itong mga sokil sa gusto. Happy morning. Di ba? Wow, sa mga lato-lato. Good morning, Sir Lando, Bisaya. Have a nice day. Salamat kayo nung Monday. Good morning at the end of Labag. Happy morning. Di ba? Christoph, Hera, Lemuel. Di ba? Kemuel, si Jade, si Maymay. Wow, sis Bethany, happy morning ka na itong tanalo. Labi na sa kong pumangkon diya sa social ka na minaw si Lo. Si PJ, si Kenneth, Julian, Abby, Jane, Jane, Dublado, happy morning. Nimpa, Dublado, Sonyo. Let's salakaday, happy morning. Let's kali pala Ben, Padisha, happy morning. Si Janice, Zayi, si Roda. Ma'am si Dali, si Sancho, happy morning. Wow, naminaw to sila. Pak! Ganyan, di ba? Basta nindot kung wala mo yung radio, i-apps lang ha, ang Zeno apps. So makita dito ang Mario FM, i-ano na, pak! Ano sa kinabuhi. Wow. Hello, good morning. Adrian Molina, Abing Klimar. Nagtingsan ko si Kuan. Nagtingnan ko si Yeng Ventura Decano Cotan. Diba natin kinabuo, diba? Hello, good morning. Si Yeng Ventura. Hello ko, happy morning. Wow. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang, koreko. Siyempre, si kay Martes karon. It's time, Tuesday. You have to choose. Diba, whether you like it or not. Nandito sa saba kayo, diba, kinabuhi, diba, hindi lang dyan, Siyempre, ganda man dyan may ang Corobin, kay dili sa Corobin. Wow, na-overtime dyan na siya pala sa kay. Wala ko diri last week, kay enjoy dyan,
Hala itong mga songkay sa akin ako mga anak. Share bright ko Diyos ay siyang tantan. Para itong ilang bahay. Love you ang mga Bisaya. Para kaninyong tandon. Nga haom sa inyong mga haom sa tanan ninyong una sa inyong tiyan. Sa ahom sa inyong panlasa. Ani ana siya gitna. Pak gini. Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Buleret. Hati-hati lang. Hello! Good morning, my bundag! Once again po, itong mga soke diya sa San Roque. Happy morning ka natong tanan. Ingat-ingat lang, always. Muha, chup-chup. Pwede mo pag kanito tayo. Siyempre, good morning! May buntag diya sa Santa Catalina. Itong mga soke. Wow, correct. Labi na sa may Tumaga. Diya sa may dapit sa Forest Lake. Diya. Siyempre, diya sa may Kabatangan. Wow! Wow, Captain Kuwis, happy morning. Diba? Nadiri ay, ginoo ko. Nadiri Orlando ay musilingan siya. Nanginginig sa reporting. Nanginginig daw sa reporting. Pero sa chismis gani, may hand gesture pa. Wow. Happy morning lang, Joko Rico. Hello, good morning, my buntag. Labi ng barbero dahil sa kwano. Sa Venus sa Locanamino. Sisid na. Kadakpan ako diya, diba? Si Kuya. Hello, good morning, may buntag, Kuya. Sisid na. Good morning da sa may Sukabon. Happy morning. Tanong Barbershop. Happy morning ka natong tanan, ha? Labi na sa Giwan, sa flea market. Hello! Buntya ka din, kinong mabuang kumayot, diba? Ang kinabuhi. Napa. Diba? Nakilaboy. Siyempre ang ilang. What? Ay na mo ka goal, ha? Ay na mo ka goal ko. Ayaw na mo ka goal kung noan. Siyempre, ano na itong kapalaran ka ng adlaw, Martis na Martyrs. Diba? Ay mo kalaba. Ay mo kalabaka. Kabalaka di ay. Ay mo kabalaka. Ayaw na mo kabalaka. Ayaw na mo kabalakaw na checkpoint. Wala mo kadag lisensya. Ingna nga na mo lisensya. Naibilin lang sa balay. Bakit? Meron ka na bang napanalo sa sarili? Siyempre, kasi tatagal talaga ako. Kasi naka-Power Max na. So, itong kapalaran ka ng adlaw, diba? Marso 18, 2025, diba? Okay, happy lang, John. Wow, congratulations. Paano ba ako ng... Nadyo ko'y bagong crush, diba? Nadyo ko'y bagong crush. Tinuod yun na, ay, napagpagong later dya. Wanay literay ron. Nakoy bagong crush ron. Di ba, Di ba, Ay, mabuang kumayot. Di ba, Siguro, na-crush mo niya, no? Uy, na-crush mo na niya, no? Ay, wanya na magkapalaran sa naglalapon mo. Gara mo, ha? Niya, wanya na, pagbantay-bantay lang dyan mo, di ba? Di ba, Mami RJ, no? Yan pa ng crush, no? Samtang si Mami RJ, higwag pa sa Skybox Coffee, di ako ka ng matcha-matcha, na may na po siya tikuhan. I love the way she makes me smile. Oyong laminasa na sa parang pasunang happy morning. Natingan lang dyan sa Amper Julian, sa Batyo yan, lamidyo kayo. Aris! Di ba si Aris? Hoy ka, karoon, so mag-create mo clash between your mind and your heart, karoon, lawa. Ano bang ipakita mo karoon? Ipakita, use yung I believe what you see or what you got. What your gut tells you lang dyan, Aris, pala yung problema. Sa mong go magkaroon, Aris, no? You have a number of fascinating na kayo mga kapilian karoon. With the sun,
Og siyempre may mga romantic karong adlaw. Wow. So ikaw na alis, you need to your part to keep up with your fast-paced thoughts karon. Ug na pa kay mga shifting idea opinions right now. So when it comes to emotion karon alis, no? Easy lang and lean for a good talk with your partner. Sa imong career naman mo karon, manay mga Ginoo ko na mga unsettling spirit karon sa mga kanginan karon aris nag-drive karon to change your occupation karon aris. So long getting extra education or training lang jud. Si aris so training na gani, so up to 3 lang ay kagool, up to 3 lang kay training minao, di ba? Og 5 na 5 ning, di ba? Ang time niya is ideal for generating a positive first impression na to ka aris. Para sa imong palawas mo karon aris, no? Kanang imong customary persona walay kwarta, persona non kwarta. Manay ka na kalimog fit individual kung might necessity some maintenance kanang adlaw aris. So if you like slacking off kanang alis to commit your diet o ang imong exercise routine. So batay ha, o refrain lang from reverting to couch potato status ay lang pagkaog potato. Wala pa tayo mga so drink water lang dyan para sa imong pinasa karon. Ay Ginoo ko na yung mga expansive energy karon, influence sa imong community of self-improvement karon aris. Dapat imo nang i-imply karon nga you're turning at your talent and profitable profession lang jud. Wow! Mari ka balakari. So on the other hand, the left and the right, surely apart, so clean and bright. Clamp them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. On the other hand man, di ba? Naman sa imong left, so right. So na yung mga debtors house karon, or people's money come into play. So ay lang ka, don't take out lang ha. More utang. Ay lang palabig utang-utang. Kay wala tay kwartay kabayad aris, di ba? Para walay problema. Taurus! Oy, karon Taurus, medyo karon adlaw square with a dreamy karon alo. Wow, bungga spend the day with a dreamy. Wow, dreamy man good. Simbahon? So, na yung connection like a trigger or harmless desire karon for fantasy, escape, and romance karong adlaw Taurus. Sa imong gumakaron, karong adlaw lovely with elusive karong adlaw provide mo pleasure. Wabunggay mong gumakaron. Equal karon ay niyot kayo so you can turn between. Diba? An innate. So, innate, nilibog na innate desire para mag-prudence sa imong horizons. Para sabi you can look outside sa imong comfort zone. Sa imong karira karon, start a highly expressive era karon ha. So regardless lang sa imong forte karon Taurus, no? Ang imong career karon may require you to be an eloquent. Eloquent? What? Ginoo ko. Kanang imong underarm eloquent, siyempre sa imong creative to succeed lang. Wabongga. Sa imong palawas sa imong karon Taurus, katalos no, pamatay ka sa imong kidney ron ha, kidney and other essential organs. Kung ay palabi daw parat, consume sufficient water lang dyan para may problema. Para ma-boost ang imong inner vigor karon alawa Taurus, include lot of liquids karon and green in your diet. Wow, green man jud, ma-brown man gud na dyan. Para sa imong pinansa karon, Taurus, you have exceeded your budget ha. Patay-patay lang ka. Meron na ba? Patay ka sa squandering and uncertainty. Ingat ka sa imong budget kay mo dili maayo ha. So tight budget lang. Kay layo para bayo, layo para bang tratay ono, Ginoo ko mabuang yan ang totoo. Totoo nga Totoo nga mapas mo ka ingara pug ka na sa Gemini. Oy Gemini karon maka-receive kag award karon adlaw Gemini. Wow. Meron na ba? Dili best actress, dili best supporting actress, dili award. Kasukan ka kay wala ka mang limpyo da sa highway. Kasukan. Yan ang totoo. Maka-receive ang award karon manatay award ko na alawa. So ingat na lang wow bungga manatay award o kananang nanadang overload Gemini. Hoy, joke lang. Akala mo kung sino ka? Oh my God, Ginoo ko. Hoy, para sa imong gugma karon, karon daw Gemini, no? It's a day to make some important change karon.
of several your most personal and sensitive connection na Gemini. So take part na lang sa mga new enjoyable experience together lang. Wow, bungga sa imong companion. Para sa imong character mo Gemini, kanang mga professional Gemini kano, you will surely notice that na yung mga individual karon or your close friends sabat nito, manay magkaapektar sa imong moral opinions kanong adlaw Gemini. Ngay mao na makata kanimong mga lisod, difficult circumstances. Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? So pati ka na be a self-sufficient lang person nga dili ka mag-allow somebody else to influence sa imong decision. Correct. Para sa imong palawas imong karon, hoy hindi ka ikaw Gemini no, hindi ba recognized by his or her business karon. You must pick up or you must pick your mates karon wisely. O is it to knock a day off karon from your routine o siyempre take a moment para walay pro. So enjoy fishing lang or massage therapy para ka markila. Consume light consume light today. Sunmig light, infrared light, sa panadia, basta light, flashlight, sa kinabuhi. Para sa imong financial mo karon Gemini, kung nag-consider ka to take out a commercial loan karon o mga purchasing a vehicle karon, so the most definitely the day to do so. Wow, bongga! Meron na ba? Pag loan na, palitan nito. Guno ko buang ko bayot. Kaya om nag-apply na ka karon adlaw Gemini, it will be likely be accepted lang. Wow, bongga! Negosyo o kalayaan? Careful lang ka regarding sa documentation na o sa imong reality o sa imong payment ha. Kaya ginawa ko baka after na sa imong car loan o mga car loan o gusto pa na mga loan ha, maghilak ka di ba correct ka na sa Mas Gemini Pasmos Gemini Why Cancer ka noon medyo na yung mga slight difference ka noon lawa between engaging and empowering ka noon Cancer ha. So about na sa mga rest that's conflict ka noon between merciful I love ha. So na yung mga offer ka noon nga intensive lesson nga in drawing certain lines lang. So, yung feeling will be delicate or weak today. So, ay palabi ha. Sa imong gumagano'ng Cancer, kung nakita kag isa ka tao karon, ang imong partner will request more closeness and care. Wow! So, dapat to center around dealing with your relation kanong Cancer. So, you'll find that your self-appreciation is reestablished through delicate moments lang. O, syempre, mga passion encounters sa imong partner. Wow, good luck. Sa imong karagaron, ganun mag-allow mo to change direction ka na Cancer. So you will be able to consider karon on the future and think of new out of the box techniques. So regarding lang whether you're working alone or conceptualizing with somebody. Oh, wow! Kung kanong Cancer, kung associated ka in case nga you're associated with politics karon, mas ideal day ni mo karon to convey a speech. Wow. Ano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Ay pala big high blood cancer. Nakaikunin ka ni Lord. Sa imong palaw sa mga ka dito ka mag-print ko, you will be able to take a back step whether you are celebrating or working on adlaw Cancer ha. So you consider treating yourself with a favorite lunch and a walk in the woods. Sus walk in the woods man jud sa mga kuan muramog. Usa mo kanang muramog kanang vampira oy kay walk in the woods man jud di ba? So okay lang. So keep the world in your heart lang. So enjoy lang for the healthy. So continue lang John. Para sa imong pinasa karon, you'll be constantly had a skill for everything monetary karon today. So nakay ka pa sa particular list upgraded karong adlaw Cancer. Ikaw Cancer involved you are a financial sense empowers karon para to separate sa mga jobber from the sound venture guidance lang. So kung di ka mabantay karong Cancer no about sa imong expense karon, you would find yourself a real trouble karon adlaw. So ingat-ingat sa imong financial para walay problema. So malaman atong first set sa atong kapalangarong adlaw. Happy lang dyan lang. Si Aries Taurus Gemini Cancer ang unang set nga mapas mo. Di ba kaya nga sila ang unang nituo. Di ba? Correct na siya. Wow. Bungga jog ka ayo. Di ba? Di ba?
Wa pagkalami ang mga sudan diri oy, di ba? Oh. Napay nag-text oh. Oy, Sir Lando. Ultimo ganing bongbong sa among balay. Ultimo ganing bongbong sa among balay, Sir Lando. Maglagot ako maglantaw. What? Okay, daghan kayog bangag. O, diba? Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. O, diba? Na ultimo gani, diba? Ultimo gani, bongbong silang balay di sa mutanaw, kaya daghang kagbangag kay silaw, jog kaayo, diba? Kudyawan, diba? Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo? Wala ko'y pakialam. Kaya naka-Power Max ni. Ay, love you. Pagpag ka na ganun. Siya gitna. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Mauna. Maunang anara dyan na imong kagalingon nga ikaw rang isa. Kay ang tanan mamiya ra. Diba? Tinuod na siya kinabuhi. Hindi mo alam kung sino ang... Ginoo ko. Yan ang totoo! Nagaling uban Sir Lando. Di naman galing managad uban Sir Lando. Murag wala may magkiskis sa una. Napoy uban Sir Lando. Sige make up. Bati lang yapog batasan. Kinsay na igo ani kuliret ano sige na boy Napo dire oy Sir Lando paitom-itom lang ko Sir Lando. Paitom-itom lang ni Sir Lando pero kaya na kong klora ng ilang kinabuhi. Kutsawan. Bala mo oy. Sa Balag mag-uban mong duha basta di lang ta magsugat upat bantay na jud mo. Balag mag-uban mong duha basta di lang ta magsugat ang upat no kay ganang buhi. Siyempre, wala na tayo bagong news karon ha. Ay, dito na tayo bagong news karon. Wala, nadaan na, napanos na kay naigibuhat ang usa. Kadyawan na daw, pila ka. Hello, good morning ni Chrissy. Good morning, happy morning. Labi na di ato masukin na sa Vmar Subdivision, no? Sa Prince Lechon. Salamat to kayo diyan sa Lunsoran. Happy morning. Sa Kapitaliano, Sir Kusuma, Tito George, Sir Bajang, happy morning. Diyan sa Lunsoran no Tennis Club o sa NFA University Club. Sir Rolly Malabela, good morning. Sir G. Alvarez, Andrew Sammy Holyo, good morning sa La Guerta Resort. Wow, Ma'am Julia. Happy morning ka natong tanan. Ingat-ingat lang. Pag kanindot, medyo ano siya. Siyempre, diba? Oy, Angel Milano, naman ito mag-customer diya, no? Ayu-ayuhan dyan na. Diba? Sir Jones, Kuya George, my friend. Siyempre ni Chippy diya sa Department of Agriculture. Happy morning ka natong tanan. Wow. Kailan KK? Mga po ni Sir Eric o ni Ma'am Norma Villanueva. Wow, happy morning lang dyan. Siyempre, ano nga itong second shirt sa atong kapalaragan ng Lawa. Hello, Krisha Palumpon. Ano sa Palumpon, mga Palumpon family sa Taclara. Happy morning. By beautiful Hana diya sa Taclara, Lamitan. Happy morning ka natong tanan. Wow, pagkanindot. So, ano nga itong second shirt sa atong kapalaran. Karong adlaw, naglain na sa dang panahon. Wow, kusog ang ulan. Kusog kay ulan. Naglain sa dang panahon. Kusog mga kay mo promise nga dili ninyo tumanon. Diba? Nang kinabuhi. Ano ang pagbantay jud mo? Ikulbaan na sila. Diba? Siyempre tayo may namin Kisa itong mga Sipak Takraw na tournament po on Saturday and Sunday 20 to 23. Na ay Olaso Sipak Takraw open po for men. Diba?
of Lasso Sepak Takraw Tournament sa Catalina Viuda de Jalon. Catalina Viuda de Jalon Elementary School. Central School. Wow. Leo. Mo join ka, Leo? Sige na. Hoy, you need a good time karon, Leo, ha? One that allows you to reconnect sa mga butang karon in life. Na medyo imong nag-offer ka imong kalipay kasadya maintain your natural upbeat sa imong espiritu sa papak. Di ba, Ma'am Lolo Altar, good morning. Siyempre sa imong gumakaroon layo, no? Kaya dapat imong ibutang simunaw na karon, you have to keep in mind karon ang karong adlaw among active sa imong romantic karong adlaw. Wow! Sa imong passion and pleasure karon. Nagbangay na nimo center sa imong carnal impulses. Wow, carnal man jud, di ba? Di ba? Carnal kanang naglulok man ni. Dala ang carnal stock up. Ang carnal dito di carnal, no? Di ba? Siyempre mag-wish nimo for intimacy. Wabungga ang imong gugma karon, Leo. Sa imong career di ba nimo karon? Usually ginuko karon, Leo, no, join sa House of Gains karon, nindot ka na yung mga great deal karon of peace and pleasure sa imong surroundings karon. Wow, bungga. So, maayo ang imong trabaho karon. Walay problema, walay chismis, walay mga insecurity, wala. Diba? Kaya nasa gawas ang security. Manang wala ka, in pa na, nasa sulod. Out pa na, out security. Kinabuhi mabuong. Sa imong palawas, sa imong karon, Leo, no? Kanang imong desire karon to separate imong kalingon or feel alienated karon. Maunay nagkanoksyon karon sa mga asal karon alawa, Leo. So, na yung mga negative impact karon on your mental health. So, dapat you have to pay close attention lang sa imong emotional requirements. Dapat you have to commit to meet and exceed from, Leo. Sa imong pinansyal karon, ay ginuko medyo ang mga negosyasyon dili kayo maayo karon, ha? Dili easy, ha? Karon, Leo, ha? Medyo ang imong enerhiya karon, and ang energy sa imong area mo dili pod maayo. Hinaut man ta mag-uang ka sa imong challenging conjunction karon, labi na sa mga incoherent karon sa mga astral. Wa bungga. So, ang imo karong mga financial risk karon make sense of your company. So, medyo crucial kaayo karon. So, take your time lang to think about it, Leo, para walay problema sa imong financial. Di ba, Virgo? Kutsawan, di ba? Oy, Virgo! Naginukom rog dili maayo mga doktor Virgo na mga competitive o mga difficult energies karon lawa whether sa imong mga friends o labi na sa imong social life. Murag dili maayo karon imong adlaw, Virgo. Hinaut panta ka ng mga negative karon na ko'y ihatag nimo, Virgo, para mahawala ng mga negative enerhiya karon sa imong kinabuhi. Unya na humlong sana ko paghulat-ulat po pagdali po kay gara po kay batasan kay Virgo. Ay sa imong gugma sa imong gugma karon, Virgo, no? Importante nga karon adlaw i-express imong needs karon og desires sa imong parte karon, Virgo. So kanang imong communication karon had been a little hazy lang. Manam ka cause of confusion karon sa imong relasyon, na ayaw lo job so na mga misunderstanding diba sa imong relasyon. Inaot panta nga mainyo na problema, inaot panta imo nang masulbad karong adlaw sa imong career man karon. Karong nga magkabalo po karon, you have to learn how to develop karon sa imong communication skills karong adlaw, Virgo. Kayo can be a better chance of succeeding karon, Virgo. So, itapis na nga all the time nga someone nga medyo fantastic, creative, that lacks of ability. Labi na sa pag-communicate karon, Virgo, ha? Manay siya, labi na atubang ka mga tao karong adlaw. Labi na kay lancer ba pagka barangay mayor. Ay, kulit. Barangay mayor dyan o barangay vice mayor. O siyempre, ayo-ayo lang dyan. Para sa imong panglawas mo karon, Virgo, keep doing what you know what is right for you karong adlaw, ha? Yoga, hiking, sleeping, drinking more water lang jud. Manay good options karong adlaw para wala kay sakit. Good for you, ha? Whether you're drinking, smoking, or using a phony version karon, may matag nimo karon eventually backfire. So yun manay mo kana, hiking, sleeping, drinking more water. Manay mong good options para walay problema. Para sa binasa karon, ay ginugo adlaw medyo na kay problema sa financial ko na, so mga tight budget karon adlaw, Virgo. So it lang sa mga dili kayo kanang kinahanglanon nga mga palitonon para dili masayang ang imong kwarta. Hoy ginugo Libra kung Libra ganoon ay mga medyo dili ka pasensyoso kanong adlaw, Libra. Kung sa mga ganina sa avoid lang sa mga shortcuts kay walay mga shortcuts. O kanang imong dili ka pasensyoso,
problema nimo. Sa imo gugma karon. Ay karong liba, ikaw open-minded ka karon ha, open-minded ka karong adlaw libra ha. So mag-provide mo to a plethora of creative or romantic ideas. So walay okay imong gugma karon ha. So harmonious, inot mo ta mga continue na for the whole night, tomorrow, the next tomorrow, and until December 31, 2020. Para sa imong kalda mo na makaron. Ay nakainindot nga relasyon karon sa mga associates karon. Nga mo na magkatabang kanimo sa imong umaabot kanong araw libra. So advise to take assistance lang sa imong superiors para ma-address specialized troubles lang. Wow, bungga. Para sa imong kaayuhan nimo karon sa panglawas mo ron ay slow and relaxing walk lang. Can be used to start your or to finish the day karon nimo libra. So you feel good and will help you relax lang. So, demand lang your company of your loved ones. Wow, bunga, okay na, good night. Panasay mo pinasa ka ng Libra. Hoy, karon the day for you to deeply contemplative ka ng Libra, ha? The day universe looking for you, down on you. So, universe struggle ka ron until you keep going doon sa mga positive things ka ng adlaw. So, intuition, so okay lang sa financial. So, naka sa right direction. So, wala kay problema sa financial ka ron. Okay, wala kay problema kanuman. Kay wala pa man kay sweldo, so wala kay problema. Kutsawan. Oy Scorpio. Oy karon medyo dili ka maayo ha. You are bad-tempered kanong adlaw Scorpio. O unsa ka na? So you'll be running as low on energy karon on the first half of the day. So unsa man na? Sige lang. Karon naman na unya ngapon, okay na lang. Sa imong gumagana Scorpio no? Magka-predict kag mga daghang kayo mga several encounters karon with opposing gender karon. You could undoubtedly target na nimo og large number of them. Bantay-bantay ka ha? So, charisma, appearance, mga resulta, now is the right time to make any important decision sa imong kinabuhi. Para sa imong karagam na karon, kanang mga endeavors karon, so, sa mga butang karon, mali mag-control ka workplace not dili successful kung dawa Virgo. So, abstain lang from being malignant karon about anything or else, dili jud ka swerte o dili ka safe karon yourself from its evil impacts. Bantay ka ha, bantay labi na sa mga treatment karon sa mga personal life karon ha. So, keep away lang from stress or any other. Para sa imong financial karon Scorpio, no? You be somewhat angry karon o high blood ka, masuko ka, sa labi na sa imong current financial situation. So, however, ikaw, you might be relaxed and stop-stressing lang. Kay impermanent man nga stage o dili man permanente. So, things are probably going back step when a troublesome na mga astral karon movements get over lang. So, kung naa ka in a lawful case karon surrounding dispute, property, hali ginoko, get solved lang, dear Scorpio, para walay problema sa imong financial. Sama naman atong si Cancer. Sa atong kapalara karong adlaw, ang ikaduhang set na mapas mo, kaya nga sila ang ikaduhang nito sa atong kapalaran na para na siya kinabuhi So, nanapuli magkasabihan, di ba? Kung ang coconut ay lubi, di ba? Kung ang coconut ay lubi, imo na lang kubi. Di ba? Kudyawan, di ba? Dahil na ko ta, Sir Lando! Nganong Women's Month di ay ang March, di ba? Natinga, nga kano sa ay ang panglalaki, Nganong sige mamig kahubog, di ba di ba tinungod yun ngano og na Women's Month, naapulong tayo Men's Month, di ba pero siguro sa kanang adlaw na may Father's Day, na Mother's Day, ngano man dyan ang March, ngano man dyan nga Women's Month man dyan pag March, wala may lalaki, may rason nganong nganong naami rason nganong sige mi kahubog Sir Lando. Dapat na Men's Day, Men's Month unta para alkanse man di ba? Na po tayo Men's Month, na Gay's Month, para enjoy ba? Para walay problema, alkanse tas mga babae, Women's Month man jud. Kuyawan.
O wala para magkuanta na, alas 11 na, magluto na lang tao. Tuloy ito, di happy-happy lang, nangaon na sila. Alam, mga suki, lakaon na ka-Tuesday na ron. Alas, syagit na, pagluto na mga ubalya. Oh. Hello, good morning sa itong mga tourist police. Happy morning. Okay, naminaw sila ka, happy morning lang, oh. Alas, syagit no, mga anak ako, mga apo. Share by ko, Diyos, ay siyang tantan. Kumaring Roxanne, good morning. Oh, wow. Regine. 106.7 News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Nagdali mo. Muna yung nga dili po ta magbuot-buotan pirmi oy. Kinahanglan po magsinalbayis po ta usahay. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Wala ko pili onoy, basta happy lang ko, balag walay kwarta. Oh, pero kwarta di kinakyan. Meron na ba? Uy, natingala man ko ang ganun. Daga naman yung sima ni Ad sa kong Facebook, uy. Kung daga naman yung daga ng sima na nag-ad sa kong Facebook, oh. Wala man ko'y barko. Ay, sabi na itong third set. Nangaon na mo diya sa inyong matagsak mo. Diya sa Prince Lechon of sa barko. Tilawi lang. Idadak ang 0936-404-0314. O, diba? Na lechon packages. Wow. Taste nila sumalat spice ug seafoods. O, syempre na Castada Street. Wow. Diyan ang 0936-404-0314. Basta Prince Lechon, tilawi lang. Diba? Oh, diba? Hoy, Sagittarius! So, diba? Oh. Ay, karagatan siya. Imong ilaw, imong galing karoon to bond with your mind and your requirements karoon, Sagittarius, ha? So, you're probably exhausted karoon from last week's sentimental outburst in your sign. Wala na semento kay gipang bugwak na po. Panasa mo gumakaroon Sagittarius, no? Ay kami nyo, you're suffering karoon, may dili mayo mo gumakaroon, blame on the house, some will stop maisim karoon na. Bantay-bantay ka na yung mga problema karoon, mag-raise of question yung mga partner karoon, hinaot pa masulban na yung problema para lami kayo yung panagdulog unyang gabi Sagittarius. Para sa imong karirag trabaho karon, you're one cut above the rest of your peers karon, Sagittarius. So, rather than being irritated by your slowness karon, take the trouble to encourage them para i-adapt your way of thought. So, be polite lang, compassionate lang, and syempre, matinabangon po. No, diba? Para walay problema sa imong karirag karon, Sagittarius. Para sa imong pulawan sa imong karon, medyo anxious ka karong adlaw, Sagittarius. Nangi ka, kay bao kang anxious. So, you put to restrain yourself on more likely to engage arguments karong adlaw. Matay-matay na ka. So, try lang to prevent mga acting rashly or aggressively karong Sagittarius. So, you must get enough hours of sleep lang para walay problema. So, traveling can be exhausting instead of rewarding lang. So, para sa imong financial karong Sagittarius. So, Sagittarius, know that anything with glitters is not gold, ha? So it comes to profitable or turning profit strategies karon. So na mga investment kanong adlaw nga medyo ma-scam ka, ayo jud bantay-bantay ka, may scam ka Sagittarius. Ginoo ko mabuang ko. Ayo jud problema. Manang kamo dili Sagittarius may scam ha, kamo sa ayo mag-scam ha. Tingala ni mga ayo nyong kwarta do mo kabaloy na Ginoo ko. Hinaut pa ka ng number, ayo mo send pud mo dayon. Ayo jud mag-send kay scam na. Di ba Capricorn? Hoy Capricorn, maka-encounter ka mga several fresh faces karon, and you might find everyone karon to be very different karong adlaw. That's fine because no two people are identical, but resist debates at all cost. Manay makalay feeling uneasy na mo karong adlaw. Sa imong gumakaron Capricorn, you might thinking of a completely new goal karong adlaw sa imong gumakaron, one that neither you or your companion has considered before.
So you might think yung nakay-connection karon to next level by doing new or interesting things. Wow, bungga, walay problema sa imong gugma karon. Para sa imong karga ba na Capricorn, no? Na yung mga present object karon na provides you with a living. So that they must be most importanteng aspect karon, the aspect of your career. So nevertheless, boneless, careless, and never let your private life suffer as a result of this lang sa imong karera. So try not to strike a work-life balance para walay problema. Para sa imong palawas sa imong karon, Capricorn, kanang mo yung past old habits karon, behaviors, ma-approach each day with a new outlook lang. So kanang adlaw karon, may quiet, versatile karon with yourself. O, di ba? As well as maminaw sa kayo to listen to your deepest wishes karon about what to do and how. Kaya imong ma-determine ka ang life's goals and behave accordingly. Sa imong pinasa karon. So na yung mga economic setbacks karon caused by miscalculation karon adlaw Capricorn. Labi na sa imong limited capital. So avoid lang, labi na sa mga income stream karon. Kay medyo dili maayo ang imong kuan karon Capricorn. Labi na sa financial, ingat-ingat ng Diyo, di ba Aquarius? Aquarius, karon you could impress yourself karon with your ability to plow through your work as the magic. So okay kayo imong adlaw karon Capricorn. Ambot lang sa gugma Aquarius. Aquarius, medyo mahimang karon sa mga with whom you have a true and tangible bond while at a meeting karon adlaw or while in a club or group outing with others. Kay makashare kag mga ideals. Wow, bungga. So na kay mga energy karon, labi na sa imong gugma, so walay okay lang. Wow, bunga sa imong career ba karon. Ay ginuko karon Aquarius, remind you that in order to achieve sa imong career goals karon, you must have self-confidence. Self-awareness. And ability to self-motivate. Di ba? Dapat you have to develop your courage. Di ba na? Discipline. Di ba na? Of determination. Meron ka 10,000! Yan na, kinuha. Murag after sa horoscope, mabuang siguro ko ano yun. Ward 9, be ready. Palatay mong palawas mo karoon. As you can tell, you're trapped karoon from the regained life ng others mo karoon. Ginawa ko, ayaw ka hadlok to get involved. Ma-involved sa ima to everything counts what situation karon or person needs to get things straightened out karon adlaw Aquarius. Yan ang totoo. Pag man help your digestive tract karon. Sa imong digestive karon, eat leafy green vegetables and blueberries para may problem immune functioning of your body. So maglibog ta nimo ang kristal. Pagkanaw mo green leafy, tapos imo pagkanaw blue. Green? Blue. Blueberries. Green berries. Easy. Easy lang diya. Wala. So, kasi, bulang kristal. Sa imo pinasa ka the more kasi right now, the more your future will come your way. But let, ayun to kayo pala, kay mo dili maayo imong pinasa karon. Kay mo na makahimo ni mong makadiscard si mong adlaw. So, kung na panudok kinong buong ko bait ko sa kinong ko sir. Consider na dili mga long-term joke yon, flexible when appropriate kana Aquarius ha. So kanang imong future goals is yours to take. Reach out lang and grab it. So ayaw na kag mga kuan, grab lang nga, grab it. Aray gisudo ko, giuhaw jud ko kanang tubig. Oy Pisces. Dalaw na ito ginawa. Hoy, wait na may kakalong adawan area of duty, long-term objectives ko ng Pisces, ha? So it keeps you looking a long way ahead lang. It's a decent spot for you to observing your advancement na para for them. Ala sa imong gugma karon Pisces, no? Ang imong love life karon will go out. Well, go without any walay hassle, walay balungos, walay usap na, wow, bunggay mong gugma karon, ha? Pisces, ha? So you can extend your romantic gesture to your partner. Wow, bongga. So a long drive. Wow. Koyo ko Pisces. Sa imong career taba na mo karon. You have a soft corner karon of your associates karon at work. Kay maon na pinaka most brilliant characteristic karon Pisces. So in any case karon, giving and aiding element of love doesn't good to anybody. Wow, bongga. Para sa imong palawas on Pisces, no? So dapat to attempt ka to protect yourself from health related na kay mga health related problems karon. Pisces. What?
make sure lang you take care of yourself or well-being. So, drink lots of water lang. To keep yourself hydrated lang. Di ba? Saan mo pinasa karon? So, karon why don't you have an adequate income? Tungod kay gastador kay ka. Karon pa, what ka income karon? What you do is you have to improve it lang. So, kung wala kay kwarta karon, enough money karon, always being previous karon, consider what you can afford to give us this habit. So, make a list ng your prices to spend your money on how much you spend it. Make the most of it. That's really it. So, mga ito, kapanagan lang ito, malang tambal, o disya kami tambal sa plus class, security, business, doctor, person, get your card, your cash, and class of it. Agudu. Mo, di ba, o? Mo na siya, kanang, oy, kanang, kanang, agudu. Mo na siya, orasyon, para mudakan imong kwarta, agudu. What? Aray, gisundog ko. Umasta ka! Oh my God, Akala mo kung sino ka! Agudu. Aray, gisundog na mo ko. Alam mo ba ko, Hindi mo alam kung sino ang sino. Hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam ang totoo. Hindi mo alam. ICC for sale. Ice. Dahil ICC. Ice man dahil ito, oy. Ice for sale. Ice. Kaya nung ICC. Mabuang ko ba yun? Tinapanan o sa tiguang. Alam niya ka na tugobo na sila. Mabuang ko ba yun? Nangangaon. Hungit ha. Sa mga kusang karinderya. Diya tanan. Hala pangaon na mo. Ano pagpagan na ngayon. Syagit na. Regine. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda ganyan. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda ganyan. Wow! Ay, magkalimot ha. After sa programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Di ba? Murasa ka na makililimos ganina akong gibitsura. Wow, salamat alaw ng heart to heart to with Papa John sa only Papa in town. Wow, pagkabungga do kayo ha. Yes. Atong hearing karon para tayaan ninyo para mo daog na. Oh. Sa draw kanong alas 2. Wow. 949 o 418. Wow! Congratulations! Remember, ang moto o pas mo. Salamat goodbye na po tayo na tawa. Salamat kaninyong tanato mga suwinting paminaw. Salamat siyempre sa among college president Dr. Roy Bill Abalesco. Siyempre ito ulit kasi salamat sa mga station manager Line si Dr. ang matinabangon butang kukihan Dr. Reynalyn Tidahay. Sa among broadcast technician walain si Ruben Cute Fajardo. Goodbye na po na mga adlaw. Salamat sa pagpaminaw. Malamit po si Landong Bisaya, The One, sa akong programa ang Katupngan, pwede mo lapuan. Oh, diba? Ang gitik-gitik pasiaw ni Landong Bisaya. Oh, diba? Yan sa sikat, nagkakusog nga estasyon karong panahon na kaya naka-Power Max Man. Wala lang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mwah, mwah, chup, chup, baboon. 1, 2, 3, let's go!